Reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva. Pozdrav dragi pratioci. Danas ćemo se baviti uzbudljivim glasinama o mogućem ulasku Mione Jovanović i Nenada Aleksića u nadolazeću sezonu Elita 8. Ova vruća tema postala je još zanimljivija nakon što su ih mediji uhvatili u prisustvu pred televizijom Pink, šta nam otkriva njihov nedavni susret. Hajde da saznamo. Miona i Ša su se nedavno pojavili pred zgradom televizije Pink, i to u popodnevnim časovima. Oboje su bili vidno raspoloženi i nasmejani, držeći se za ruke što je dodatno podstaklo spekulacije o njihovom ulasku u Elitu 8. Miona je na ovom događaju nosila crni minić, koji je savršeno istako njene izvajane noge, dok je reper konstantno pratio svaki njen korak. Ovaj detalj nije prošao nezapaženo, ali još uvek nije jasno da li su oboje došli u pregovore kao potencijalni takmičari ili je samo jedno od njih u planu za novu sezonu. Pitanje koje nam se nameće je da li će Miona i Ša biti u Elitu 8 zajedno ili će jedan od njih možda nastupiti samostalno. Očekujemo dodatne informacije koje bi mogle razjasniti ovu misteriju. Šta vi mislite o ovim novim saznanjima? Da li biste voljeli da Miona i Ša uđu zajedno u Elitu 8? Podelite svoje mišljenje u komentarima ispod i ne zaboravite da zapratite naš kanal za najnovije vesti i analize. Lajkujte video ako vam se svideo i podelite ga sa prijateljima koji vole reality. Reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva.